12 ugomba kumenya ni bande bishe. Doi ugomba kumenya bishara gute. 3 bakurikirana gute. 4 niki bataha ugakora suivi kwaje kubasura ukareba nimba baza bakurikira ijambo rivuga. Nimba bavuze ngo ijambo dukore Bibiri kama ngo udakora tari nimba bazabirirwa mu rugo ukabakora seminaire uko watanze hano iwacu nuko okay kirikuko ngubwira wumva tavunika Yoshua ararangara muri pase ya Yoshua mwibuke mu gitabo cya Yoshua igice cya mbere n'umurongo wa mbere Imana yamutangarije itangazo iramubwira ngo uko nabanye na Mose ayo data we niko zabana nawe noneho Mose aramutegura ariko Yoshua ndategura Mose arategura Yoshua ndi yategura abagebeyoni kwa Mose ndibinjiye ariko kuri gice Yoshua bari kubasi tiwijisha abagebeyoni ngo biriya ni ibyabo ngo igisirimba ni yawe ni cyacu jewe nakoye kubera igisirimba abana banje bose bazababona ababohereza amafaranga tukishura amashuri kubera igisirimba wewe nubivamo Matayo ni ijuru na Matayo tituzabivamo ngo igihe cy'ikorari cyacu cyararangiye ngo gute igihe cy'ikorari cyararangiye ese tari kuruka Imana ngo cyararangiye ngo biriya n'ibyabana we abagabeyoni barakwishiranye ayo masamu ufite goronzoka muziki nyamurenge cyo kugoronzoka no kugaruka no gukimirana munda mukirize umubwire ngo irinda abagabeyoni goronzoka uje mu gitaro nimusamuri bigaze nimukomere Imana amashimeshi amen Lukundo lo mwami Yesu we akora cyose yakagira umuntu uzakugwanya wese azafe saa 6 wari wabikora we wari wateka ikoko yose ukayarurira umushitsi usibye wabikoze n'inyasinzira wabasinzira yanaruriye inkoko yose ampeza n'amata y'umwirire ariko mata man bonayo uko kati kamwendo wako yafa kuwa waku wakila aombaye neema ya hata kokana wakuwa kwaku kila aombaye neema ya kokana tiana uyu mugoroba ni uwo uremye Imana biravuga ngo Mafiya ni Musi wasuraga bere uyu mwanya watwemereye twese turaha ababajeyi abakozi b'Imana batandukanye abahungu n'abakobwa n'abana bacu muririmbye yararirimbye ngo naona pendo kubwa mno latoka kwa Mwokozi wangu ni tele kama maji mengi yatembeayo bahari. Yarabivuze ngo ubwire bw'Imana burakomeye Imana kwereka ngo ko ari umuntu ikamamazwa mu isi
yakoze umushinga wo kuza gushaka icyari cyarazimiye, nari kure n'amasezerano, ariko ngo twegeza hafi. Yaravuze ngo siku moja mavuno yataisha kabisa na baada ya hayo ukomo. Aravuga ngo jua litazimika siku hiyo na utasikia injili. N'izina rya Yesu ubwiza bwawe buraha. Twongera kukubwira ngo ubumanure warabuzanye, kandi niyo wa mbere utarabusubiranye. Waravuze ngo bazashakana umwete ngo niyo bazambona. None aba badamu korabona nta mwete bafite, aba bagabo urabona ndabo bafite, aba bahungu n'abakobwa nduhaye ubabona, abana nabo se ukundi wawirebera mu ijuru. Twese hano nda wagiye mu kabari, nda hano wagiye kuri saga, dore twaje mu gitaramo, niho tugukenereye. Yaja siku ambayo wateule utafurahi. Haleluya. Siku hiyo matatizo nazo shida zitakoma. Haleluya. Uko tubanye ko twashe utugirire neza. Ijambo ritwaza ubwenge, ijambo rikiza indwara, ijambo rikingura amarembo. Eleside vomesi silaba ekokika sika pertasio de visa. Tugukomeye amashiko kuri igisubizo. Amen. Sikuku aliponi, sikuku aliponi, Okoa Yesu na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu. Sikuku aliponi, okoa Yesu. abamera ko ari Imana itugaje cyane bayikomera amashyi y'Imana na kwa neema Na upendo akaondoa dhambi zangu. Sikuku aliponi, okoa Yesu. Bashimira mushumba na madame na pastorale ya baraza kanisa ya Kalume hamwe n'inzego z'itorero zose n'abakristo mwese gutumira ijuru n'amatayi. Mwagize neza. Ubundi abagukunda si urusaku, abagukunda n'abagutekereza neza. Hari ibintu bitatu bikomeye ku buzima. Nubona umuntu arabigukoreye, nurenga hirya uzatanga ituro, cyangwa nuhura n'umuntu umubwire ngo ngwine mbe ngugusororera umwe fanti konje. Icyambere ni umuntu kukubwira ngo ndagushigikiye. Isi abaturage bose batuye isi bashigikiwe n'Imana, kuko itaza kudushigikira tuba waravutse, ariko kuburiho niyo yonyine yagushigikiye. Ababyemera ni mugire muke, kandi yagushigikiye ntaho utosha, yagushigikiye ntaho itogukura. Babuloni yigeze gukora akajagare yitrompa mu mutwe, baravuga ngo bagiye kwishirira umuhungu witwa Daniyeli wataraniye Imana, ngo barangize babwira umwami Dariyo, baramubwira ngo uyu mutipe tumanure mu rwobo. Yigushigikiye ntahito gukura. Ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo Imana iguheze ugushigikira. Sikuku aliponi, okoa Yesu. Musamura mvuga icyakabiri, mvuga ngo haleluya.
nguhaye iyo fasi, niba ufite amafaranga muzayasangire, kuko ntabwo ari umuntu gusa wapfa kugutega amatwi, kuko turayagira twese, ariko siko baza bagutega bose amatwi. Ariko umve fasi, nubwo batoya gutega none amatwi, ariko ejo bazayagutega kubwira amakuru agezweho kandi yabaye utarabaho naje tarabaho. Nimuzamura ibiganza. Haleluya. Umugabo witwa Joseph ngo bamutaye mu rwobo baramugurisha, sindavuga topic ndacyari mu biyake, ngo barangize umutipa aje mu isoko, kandi ndahantu hagoye isoko y'abantu. Wabona isoko y'imiceri, ukabona n'isoko y'ibihaza, ukabona n'isoko y'ibintu bijanye n'indagara, ariko isoko y'umuntu man uzaturinda isoko y'abantu. Ngo arangize tibamutega amatwi, ariko ejo nimuzamura ibiganza. Uko batera gutega amatwi tekeka tuza, wowe gusa iyunge n'Imana nizitega abantu amatwi. Habe n'ibimuga izi batega amatwi, habe n'abadafite amashuri batega amatwi. Ndanezerewe Matayo. Nimuzamura ibiganza. Sikuku aliponi okoa Yesu. Warangiza umunsi umwe baravuga ngo mu gihugu cyose umwami yarose ibintu, ariko yabuze umuheza igisubizo. Uwo munsi ngo agatipe kamwe kari karamwibagiwe karavuga ngo mulegerezani panamtu hari umuntu sha harira mu bulako hari mu muntu. Uyu mugoroba nimugera mutya kandi ukungiza, ariko mugira Imana iguhaza umuntu gutunga urutoki rwiza. Amen. Amen. Kandi kwa ubushibuhukiri hano nugera hariya hirya bite, ariko muri urasa no kuruka Imana yame murahangaha. Nimuzamura ibiganza. Haleluya. Uwo munsi ngo bamutega amatwi, ngo aravuga ati nta yandi makuru mfite, ziriya nka zirindwi wabonye zibyibushe. Tafsiri ni ureba umuntu ushobora kumenya ibijanye na management, economy ayimenye neza, ariko muri pasi ntibamuteza amatwi. Ndaguhumurisha, nimba utarabona bagutega amatwi, enju bazayatega amatwi baruwe bica munda mukirizo mubwira ngo tuza mu mutima wawe, umunsi umwe harabaza gutega amatwi. Katange haleluya. Ni mwese mari sema haleluya. Igitabo ayi salama tanda tisikala bandala kata sapa kitangiriro ibice 39 n'umurongo wa 20 ukamuhomboka. Bibiri rambwira ngo Uwiteka atanga itangazo, aravuga ngo Jose ndi kumwe nawe, namba 2 nzakugirira neza, namba 3 nguhaye igikundiro, 4 nguhaye orientation ahantu uje kubona igisubizo, direction. Urakoze. Nimugera mutya uyu mugoroba nimba utari ufite ahantu ijambo rigiye kwihagura. Amen. Amen. Shimi y'abashumba bara kuri ubu bumwe mufite ino hakuno yanda hango no hakurya muri abantu bese barundi kazi bakongomani kazi nimwiha amashi muri abantu beza kuko da munamarare ndasari mushimira angaza Mungu panga mambo na uongee kadiri na linganganga sika kota visa manu dufashe tubanze dukomeze ijambo. Munamarare dushimira igihugu cyacu cy'u Burundi, wari musego zo hasi kugera hejuru, kuko niyo batwemerera bakaduheza uyu mutekano tugaterana. Nimba ufite amaboko komera Imana amashi ku gihugu cyacu cy'u Burundi. Diyahamagaye abakomeye Augikomeza abo yahamagaye
ikomeza abo ahubwo ikomeza ahubwo ikomeza abo ahubwo ikomeza ahubwo ikomeza ahubwo ikomeza ahubwo ikomeza iyahamagaye zihamagara ahubwo ikomeza nimuzamure ibiganza haleluya angalala salale patarosina twakira badukurikiranye dukome mu mashini abo tubakira uko hari abantu hanga bagaze basenga ngo ariko ngo nzabona Matayo ntamahizi ryare Muhoza zamubona ryare dore nguyu umugabo w'ijuru uzico navumbuye kiri mubahe burayi ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro none uwo kwezwa kuko utashishwe atazabona umwami Imana none se tarababwira topic ndamukirizo wo mwicaranye umubwira ngo gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ahubwo ikomeza aho yahamagaye ahubwo ikomeza aho yahamagaye topic y'iki gitane iri muri Zaburi y'ijana na gatatu n'umurongo wa mbere ukamuhombo kukagera kuwa kabiri haravuga ngo mutima wanje himbaza Uwiteka mwabini mu mwese mwe muhimbaza izina rye mutima wanje tukibagirwe ibyiza uhoraho yakubwiye uko ndayisomye ndayirangije uyu mugoroba tugiye gusezerana nawe ku bantu bahimbaje Imana basuwe n'ijuru basuwe niki some bacamaza ibice bitandatu umurongo wa 11 n'uwa 12 hanyuma uri busome arahita simba some 18 n'19 arekeraho umuntu utakwandika yandike urwandiko rwa Paulo yandikiye ab'Efeso ibice 5 umurongo wa mbere n'uwa kabiri abacamanza igice cya 6 umurongo wa 11 ukamuhomboka kuwa 12 abacamanza ibice 6 umurongo wa 11 duhomboke tugera ku murongo pima mambo sukuma aya salaba dusome mu izina rya Yesu amina nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera sukuma cyari muri Ofra kwa Yoasi w'Umwabizeyeri umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvuri bengeramo vino ngo azihishe abamidiyani sukuma 12 marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati yego Uwiteka ari kumwe nawe kangula mambo wa munyambaraga we number 1 ugira n'ubutwari number 2 18 sukuma Gideyoni arongera aravuga ati ndakwinginze ntuve aha kugeza aho ndi bugarukire nakuyinginga utayoke hano kwisecyanya nyenge Gideyoni uhisa nyine uko kuntu kugira ngo aze kuza ngagaruka kugeza ngarutse sukuma shuka ndi bugarukire kuzaniye ituro karishira imbere yawe marayika aramusubiza ati aho ndaguma aha kugeza aho uri bugarukire amen impamvu atarahaguma ntacyo wayishuriwe icara Mana shimwe okay
twavuze ibintu byinshi mucyatumye umenya guhimbaza Imana no kwira. Tuvuga amagambo menshi kuri Dawudi, ariko ndagira ngo mvuga ya kugira ngo bene data batari bahari nabo bayatahana. Turabangwa ikintu cya mbere Dawudi nuko yamenye gutahura ubunini bw'Imana. Alijua grandeur ya Mungu. Mubisakunanira tukananirwa gutahura ubunini bw'Imana. Tuvuga icya kabiri nuko umenya igihe cyawe. Habari za Dawudi akajua muda. Nta kintu kigoye cyagoye isi kubera umuntu kutamenya igihe cye karasha kwinjira mu bitamureba. Icya gatatu ni ugutunga ijambo ry'Imana. Icya kane ni ukudata ibikoresho. Twinjire mu bacamanza. Nimuzamure ibiganza. Omera Imana amashimisha. Konsekansi y'abacamanza simbi, ariko ikindi gice yazanywe n'ibintu bine bikomoka kuri Yosuwa mu burangare bwe. Nubana n'intwari tukarangara, nubana n'umunyabwenge tukarangara, nubana n'umuntu w'umucuruzi ukomeye tukarangara. Ndasenze muri aya materaniro no muri ukukuramya no guhimbaza tugatunge kurangara. Abantu mwese babishaye muri aha mufite abana baba babiri baba nabuzukuru nabuzukuruza twimutunge kurangara, kuko kurangara ni indwara irusha sida ikarusha na kanseri. Iyo umuntu arangaye abazimu bazaba mwinjirana akazagona no kumanywa. Erera ya mbere Yosuwa yapfuye amaze gukora imirimo yasiga umusimbura. Nayo probleme dufite mu Afrika, umuntu agatangira kampuni yarangiza kampuni kamibi yiwe gusa, amasinyatire nayiwe gusa, umugore ndaza amakuru, abana ndibaza amakuru, yarangiza kamashorera nta muntu n'umuza amakuru. Imodoka ya mugonga yazagera kuri banki zikaba imanza ndende kuko ndimo mubwiriza abanyamujyi b'abanyabwenge nabo maze gufungura za account. Ayujo ngibyo babyumvise. Irya kabiri Yosuwa yakoze ngo yishize abagebeyoni. Attention abagebeyoni kandi n'abatipe bagira utwenge twenge. Nubana n'umuntu ugira utwenge twenge bumayeni mayeni bucanca bucanca bukorofi bukorofi tukamusezere. Abagebeyoni baramubwira ngo twebwe tuvuye kure, kandi ikimenyetso cya mbere dore ibirato byacu birimo ibiraka. Namba 2 n'aya mapataro yacu ndwabana kuko afite ibiraka. Namba 3 dore n'imitsima twashumbye uruhumbu rurahuzuye. Igiswahili bavuga ngo magari yao yakaja koga. Biblia inambwira ngo Yoshua hakuona mbali na hakuchunguza kanuni na masemi ya Wagebeyoni ngo arabinjiza ngo bagere hano ku gatuti. Uri umugabo nagukunze nukuvuga ngo mu butumire muzantumira keka wenda uwo musi muzahamagara impandika mivuga tukaje muri jo. Saharandu bazakwakira ukabura intro, ukabura na development, ukabura na conclusion. None ukavuga ngo iyo barangiza igiterane vuba nanone uhita witaye. Ariko hano kwishima nuko nyine mfite urugo n'amakanisa nyoboye umuntu yo hatinda. Mumumanye mumwiyeke uyo shetani ikaenda Adamu na Eva shadireka nabuna kitula besha akutenya yemere tako nagukundi iki. Iyo umuntu ari umuyobozi agira amasi 12 ugomba kumenya ni bande bisha. Doi ugomba kumenya bishara gute. 3
ijambo rivuga. Nimba wavuze ngo ijambo dukore, Bibiri ikavuga ngo udakora ntari. Nimba bazabirirwa mu rugo ko bakora seminari, uko watanze hano iwacu nuko okay kirikuba ngubwira uwumva tavunika. Yoshua ararangara muri pasi ya Yoshua, mwibuke mu gitabo cya Yoshua igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Imana yamutangarije itangazo, iramubwira ngo uko nabanye na Mose. Ayiwa data we niko zabana nawe. Noneho Mose aramutegura, ariko Yoshua ndategura. Mose arategura, Yoshua ndiyategura. Abagebeyoni kwa Mose ndibinjiye, ariko kuri gice Yoshua bari kubasi tiwijisha abagebeyoni ngo biriyo ni ibyabo, ngo igisirimba ni yawe ni cyacu. Jewe nakoye kubera igisirimba. Abana banje bose bazababona ababohereza amafaranga tukishura amashuri kubera igisirimba. Wewe nubivamo Matayo n'ijuru n'Amatayo tituzabivamo. Ngo igihe cy'ikorari cyacu cyararangiye. Ngo gute igihe cy'ikorari cyararangiye? Ekitari kuruka Imana ngo cyararangiye, ngo biriya n'ibyabana. We abagabeyoni barakwishiranye ayo masamu ufite goronzoka. Muziki nyamurenge cyo kugoronzoka no kugaruka no gukimirana. Munda mukirize umubwire ngo irinda abagabeyoni goronzoka uje mu gitaro. Nimusamuri bigaza, nimukomere Imana amashimeshi. Amen. Lukundo lo mwami Yesu we atuma nari bakumbuye. Moses we tireke reko utakolure bindi buri. Nimusamuri bigaza yawe Imana irashe lukuruka Imana. Nimuvuga ngo haleluya. Ikosa rya gatatu rya Yoshua ngo yibagirwa kare. Munda mukirisi umubwire ngo isi zakwibagirwa, ariko Imana ya Isiraheli ntabwo izakwibagirwa. Birisara naramukanyije ariko irakize. Ngubwire yuweni yakwibagirwa, pamu ikatwibagirwa. Ndetse n'ubundi bariya batipe ngo bagabanyije nibashaka bagabanye ntibaratema umugozi na edikota y'ibisubizo by'ijuru. Reka ngubwire ukisema ndio nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio nani awezaye kupinga? Haleluya. Nimuvuga ngo haleluya. Tukuza. Ijambo rya mbere ngo yo matana umutima wiwe wo matana n'Imana isiza kwibagirwa, ariko umutima wiwe uzomatane n'iki n'Imana. Jewe nikoreye amaveri y'umwe 85 nyakura mu gweba nyageza mu isoko ya gatatu ko mu bitego sinagurisha niveri. Ukisema ndio nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio nani awezaye kupinga? Hakuna.
live ko nabona niko kubitano abantu akaba ari bo basanga baba igitangaza cyabaye ukuyi iki ni cuma cyagikuru uturwara twose mu mubiri iyo dukubise gutya hari umuntu ubufite probleme y'igituza wakubita gutya umuriro ukamumakamo idwara igasohoka sema ndio nani awezaye kupinga hakuna ukisema ndio nani awezaye kupinga hakuna namukirizo wo mwicaranye mubwire mukigezwaho nuko matana n'Imana isi nubwo isatwibagirwa bibasana kosaka biringalisa nakosisi ayangalasa kandi ndi yarafite nationalite y'abanyisirayeli ariko ngo yamabanza yo matana n'Imana number 2 bakora igikorwa gikomeye ngo amenye Imana yavuze kuri Isirayeli yamavuga ngo yaba batipe bo mungu akaganura heguru yabo ntabwo ngomba guceceka yama yihambirira kuri bo reka nkubwire nubona uwagaciro uzamwihambiriraho nubona umunyabwenge umwihambiriyeho nimba ucuruza hano muri quartier asiatique ukabona umuntu ugenda Dubai akagenda na Turkey mwihambiriraho ibitekerezo ni ibitekerezo ariko ibitekerezo ni ibyaguka bikazana ibyagutse so gukomera kwawe nuko uzafatikanya n'umuntu wagutse nawe uzaguka ariko nufatikanya n'umuntu uri muri capacity yo hasi uzaba hasi ndabahanura uyu mugoroba wa none Imana ya Isirayeli igandi baheza amatwi yo kumenya kuko itarabibagirwa nubwo abantu babibagiwe nubu nyine dufite abantu bari hanze bene wacu bahabugufi bari bagiwe yeme mwebwe ndi muri atwibagiwe ariko harabibagiwe taza kuvuga ngo bo hanze ni bose bibagiwe oya itaza kubinyenda muvana ngumve kandi Matayo ko avuze ariko harabibagiwe kandi mushana wawe n'ukuri Imana yarakwibagiwe na so waje itangazo ry'ihumure hata watu wakusahau lakini kuna mwenye hawezi kusahau ni ndio kumwe natwe ngo dukome bashimeshi cyane haleluya salabo hello ijambo rya nyuma ry'akare ngo amenye kubika amateka abantu bakomeye bagira ahantu bandika ibintu izina password ntimugira ikibazo amashanyarazi se azamagenda kagaruka okay prime samada ngo akora igitaramo gikome nimumve ikintu yakoze ngo arahimbaza biranga araramya biranga ngo yibuka password ikiza gituma Imana imanuka igakora igitangaza ngo ayamafata umwana w'intama ngo arangiza mutamba igitambo aramya mu gitambo Imana ngo irangiza ibaheza imbaraga ngo baturumbuka imisipa ngo bama bashorera umugenda ngo bagera ahantu bita isheni ngo bageze aho ngaho ngo afata ibuye ararishinga aryitwa ngo ni Ebenezer ayihimba izina aravuga ngo noneho Uwiteka adushize ahiyaguye iyo uri umugabo uzusiga umuryango ahiyaguye iyo uri umunyabwenge usiga ibintu byagutse uri inshuti ga niyo mpamvu nakujeho tugeragago kandi kukugufata kuko hari ikintu Imana ya Isirayeli izagukomeza ikomeza amaboko yawe ikomeza amavi yawe icyo uzakora cyose ntiyakagira umuntu uzakugwanya wese azafe saa sita Satani ngaturwanya yacitse no kuri Imana ni muzamure ayinda sina ariko muri Ebenezer abantu ngo barahimbaza niyo mpamvu iyo ngase mu gisirimba izana amakano bizimana wabitira yara uramuzi evangeliste umugabo w'Imana ko kisala banda tagira uburyayi tagira n'amahizi tadushakagira azaje mu gitaramo ukabona n'umugabo Imana izimubwira ntazahubuka azayitonda bizimana wa mukinyoni umve kubwira makuru barangiza ngo asigira abantu kurama umunsi umwe Isirayeli ngo yamigumuka iraba ngo ndibashaka Samuel ngo bashaka gusa n'abandi Samuel yamaje imbere y'Imana arababwira ngo abo batipe bavuze ngo nabo bashaka kumera nk'abandi niho Sauli yaturutse sintize kuri cyo jambo ngiye kuvuga ku magambo twasoma Gedeyon Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga
Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Uwiteka wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Witinya geduko imbaraga zawe zingana. Witinya geduko imbaraga zawe zingana. Munemere ndekura ibintu narisigaranye hakika kweli kuko mbitahanye ni ngaho ntosinzira ngo mbone ibitotsi kandi umuntu umuvuga butumwa burira ibitotsi kuva navuka istoma ngirange amibe sinza makuru ya sindabura ibitotsi abandi zano ngo babuze ibitotsi jewe nubwo no mwikaho ya indi ya bururu sindabura ibitotsi kuko muri jewe habamwe amahoro ya Yesu. Amagambo 3 ya Gideon nimugera muri nimuzamuri cyane tugende. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. 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 Imana iho umugisha hiringi. Amen. Hari abantu baza bahimba indirimbo igakura ibitokozwa byose bisa ijambo rya mbere rya Gideon. Ngo yamenye agaciro k'Imana ya Isirayeli, mumenye agaciro k'Imana yacu. Tuwa samani ya Mungu wa imamubona abadamu bose bazi amahuza ahenze n'adahenze. Iyo wambaye ziripendwa bazamabongorana ngo kuriyaga nawe yasaze kandi yambaye ziripendwa. None se ko wawongerana ngo yasaze yambaye ziripendwa wamuguriye sipe mwaretse urusaho mushira mu bikorwa. Gideon ngo menye nta muntu uzurana Imana ataramenya agaciro k'Imana. Ndahanuye uyu mugoroba ni muhindukire mumenye agaciro k'Imana ya Afrika. Imana itari jango, Imana itari nyabindi, ariyo muramya muhimbaza. Jewe Matayo ibyo yankoreye ngize ngo bibabwire hano Timota. Ijambo rya kabiri ngo amenye agaciro kuwa musuye, amenya agaciro kuwa musuye. Akajua samani ya mwenye amemutembelea. Kamuvuga ngo ni marayika Uwiteka mu isezo ryakera ngo yabaga ari Yesu wenyine. None Gideon umve abandi ndo bazavuga ngo indeto yo muntu go mulala gwake, Ndeto y'umuntu go mulala gwake. go mulala gwake. Amen. Wono munyindo nono areba uburemere bw'uwo musuye. Ukimubona uburemere bw'iki gitera ni murangiza musome hariya murebe na konte muzamuhirikiraho twubaka ikanisa babatangarize ngo utowaje mwaramije Imana mu kwikorera. Ko murabona twese turi muri sauna da muntu numwe habe n'abasaza baru mwagize ibyo ni musha mukubita amaso hariya mwese mwarize. Dore ngiri ya projet ni konte block uzuyikirayo tugura hano hantu tuhagazure bamataye intuatuza dutarame dutune. Umunsi umwe twarataramye muri Kenya ngo twirukanke gutya hari mu mudamu wari ufite umusonga uhita umuvamo. Wowe uyibonye barirutse ngo barasaze tuzi foromirere y'Imana. Iyo umuntu ari mundu wo muri capacité yo hasi areba ijo hasi yaracitse kuri kw'Imana ngo arangize Gideon ngo yama mubwira ngo nimba mu magambo wavuze ngo ndi umunyembaraga kandi nkaba nintwara tuve hano. Yamenye uwo musuye musha yes Imana ntizongera kumanuka. Imana izaza mu mitekerereze y'ibiterane
n'indwara ziza zisohokera, abatari bafite za viza bakazibona, ibintu ushakiye bibuhwa, twatara amahano twasirimba bigahambuka. aramubwira ngo sit down, ngamgo nje kuzana ituru. Ntiyagirisha se inama, ntiyagirisha urungano rwe inama, amenya kuko uwamusura n'uw'agaciro. Afata umwana w'ihene, niwe muhungu wa mbere kuva mu itangiriro ukageza mu muzeshuri, watetse ihene yose n'isosi arayikorera ayishira mareka witeka. Ntawuna wari wabikora we, wari wateka inkoko yose ukayarurira umushitsi, usibye uwabikoze n'inyasinzira wabasinzira, yanaruriye inkoko yose ampeza n'amata y'umwirire. Ariko mata mana, iraje mana, Bwana niongoze nimalize mwendo salama, Bwana niongoze nimalize mwendo salama, Bwana niongoze, Bwana niongoze nimalize mwendo salama, Bwana niongoze, hari abantu bandikishije kuva bakiri mu gahuna, bandikishije ibitabo baravuga ngo bazotanga ibimaze, n'ubundi babyishuye. N'ubu hano makanisa abantu bavuze ngo bazatanga amaturo, n'ubundi barishura. Ndagutangarije, genda uhigura ibyo watanze, kuko nukuramye. Iyo ukomeje kubesha, Imana igize ngo kubeshe, wopfa uhagaze. Kandi ubu n'ubuhanuzi, abantu bose mufite amadeni y'ibyacu, mwabaye abajura bakuru. Gusa nta prison dufite, ariko ijuru ko rirakujera. Ko murareba neza, sindabona abantu babanditegereza neza, muri abanyabwenge nimusamurire ikaze. Marayika mwagira muke abona Gideyoni arashitse n'ikono y'ihene yose ni sauce. Abarundi baravuga ngo numufa kwa kipe passe yamamanukana ngo aramubwira ngo muze bona peti ngahirye. Marayika aramubwira ngo tituzoturye, wewe ubaka igicaniro, kandi igicaniro numara kubaka ureka ibindi. Arangiza kucubaka ngo umuriro amanuka utwika cya gicaniro. Gideyoni ngo avuze induru, Marayika aramubwira peti karume ceceka, kisigaye cy'induru ibisubizo byamanutse. Iyo twaramije Imana mu bikorwa, Imana zitubwira ngo ndiceceke igakemura ibyaha, imuheza garadi uwo Musa. Nimugera muki ihita imuheza inkoni, iramubwira ngo iminsi umaze kubera ko utabaye umushango wagaza wihangiye imirimo ugasingano. Ariko kapindukire kuri abasore niko badi nigute muhaye mugira ubushangu mutaye mwihangira imirimo. Vakansi ibaye uzukorikisha wewe uri umucuranzi gusa, vakansi ibaye ukorika. Abanyafrika tituramenya utugeze mu Bugande, twe tuba mu Bugande, uzugandi barabara ryose ugasanga abana bavuye kuri vakansi karateka capati, ibitoki, korotsa, imyumbati, imihogo, ibike, ibijumba, amateke, bakamagara ku muhanda, amatoke capati yabyutse saa 10 haba saa 2 akaje amateraniro bavuga icyacu akagitanga, yava mu rusengero akabasura kandi agateka. Umuhogo. Ariko Barundi n'Abarundikazi, Abakongo n'Abakongokazi, Abanyafrika tuzi gusa guhabwa. Niyo mpamvu n'inyubako yatugoye ko abantu baranga iyo cyo kugira mane n'abantu babiri bakavuga ngo ni mumpe budget akayubaka. Ariko ko abatwigishije
bari batipe abasedo abafaransa baradukoraniza n'ababirigi bari batipe naranabivuze abantu batwigishije bama badushira muri section gusa ya pedagogy kandi umuntu w'umugabo akiga kamara imyaka 30 ari mu ishuri waje kuva mu ishuri ugasha imyaka 2 ivi zikamaze icomoka reka mbabwire nimutareba uko bibiri ivuga ngo tugane uko bibiri ivuga abana bacu tuzasiga bazagira ingorane ariko nitumenya gukorera Imana mu kwiramya abazadukomokamo ntibazagira problem Gediyoni ngo arangize Imana imuheze inkoni abamediyani ngo bari babagoye uwo munsi Imana ibakuraho kubwo Uwiteka nande na Gediyoni nari mbasezeyeho mbabwiye ngo ikigezweho surusaku ikigezweho sinduru ikigezweho ni muramye muhaye mukora musenge mukora musenga barundi kazi musenge mukora musenga